Na kliniku sam došla zbog problema sa alkoholom, a pored toga mi je bila potrebna i psihološka podrška. Nisam mogla da se izborim sa problemima i sa teškim životnim situacijama koji su mi se desili u zadnjih par godina. Probala sam uz pomoć porodice i prijatelja da se izborim sa svojim problemima, ali sam shvatila da mi je ipak bila potrebna stručna pomoć. Ja mislim da je dolazak na kliniku bila jedna od najpametnijih odluka u mom životu. Lečenje na početku iz mog iskustva, kao iz iskustva drugih pacijenata koje sam ovde upoznala, nije ni malo jednostavno, ali se zato osoblje klinike se trudi da vam svaki period lečenja olakša. Kad kažem osoblje klinike, pored medicinskog osoblja, doktora i medicinskih sestara, tu su i okupacioni terapeuti koji se trude da vam slobodno vreme ispune na najbolji mogući način. Tu su poseti muzejima, šetnje, sport i svakakve druge aktivnosti što vam poboljšava, upotpunjuje dan, da se ne osjećate usamljeno i to je to. Pa za svakog koji se bori sa zavišćnošću, rekla bih preporučila bi mu toplo da dođe ovde i da mu pruže pomoć kao što su i meni. Ja lično sam se dovoljno oporavila na klinici da mogu svima da mogu sama da se suočim sa svim problemima ne tražeći pomoć u alkoholu. We kill desire to use drugs. Patients lose interest to drugs. He forgets about them. He lives normally from day to day without thinking about drugs. And this is a key moment, of successful treatment.